Watindata mwithukiisya takithio ni wizikana masazu mavika tulika mondani ndinu wa kilungu uwimi uwekitumi kilungila umanewa na kwenda kwapu ningi Jarvis Kimoyo wanzioka na tununa kwa dhite wakatano wachumwani kibitu kana nitukidwa na ili mudhani wa umundi kuma kamulini wa Anglican Africa Limited ina mumitamboni da ADNFM wasibitu inaito nao makocha nike na mamekokedia tomelenga likonino ni mubea mundu Jarvis mwithukisya nino akedia wibonde balawe kwa masitwa ni Edwin Nzoki kuma company wa Anglican Africa Limited ali mo matongose kwa ulose wa ndawa ngalikonino ni na kwa masitwa mweni kana mwithukisya wibalawe nita wa Paul Munuvi kuma Anglican Africa Limited. Yes, nani mwithukisya no yevya indi asini mo indi maito mudhani wa omundi ndino wakilungu cha wimi wegitumi ndika na mwithukisya kila ibinda nepia tuimane maje kitumi ne maye kututeja nema itona utukija ideta enendi maile betaji tuenda kwa kitumbo tuenda kwa nema zikitumi na kitumi nekeu nina kwete aini kuma kampuni ne Anglican Africa Limited alamu idiki senoma kwete mbaukelungu na nina mudhani wa omundi tunene na wetu idhi twe bametamboni da ADNFM tuikueleza jiruwa udo ile kuitumia nisiko na nikwetha ndenda we nambio kwa thia kwa na ume mwaitwembe tuambile ngalikoni nwende amambi na utoleseni na wile mwithikisa twithitwa mitamboni ya ADNFM tuikuelezya raitachi stobi next to alanza nikenda mwithikisa omundi makuelezi munango sika wata idima wata na mono mabo matosu tuambile ngalikoni no utolesye nda wenu mwimi nuyu mana bandie mono nwezekana mbwele betanya ukamani yete mono na ila wona kogwa mono nikwetha na yathinge sana mwimi nuno wali tembemba atona ikata na nwezekana ndo imathirile tela utona gwicha mwethia aimoge kutethesia kana mwimi no wali temboso weza kweta mwethia kutethesia atona utumia ndawa siku kuma kampuni wa Anglican Africa Limited kindu cha mbe dinenea nundu bauta nenea thia na twinenea thia tunenea mwimi onambio kitwe nembua bwali na makita tese matebangite makatota mionda yo onangi mebande ya katikati nenela yivo ibinda thoka kwikala ya muthembo igeta Anglican Africa Limited twitha wabaya mbe tumatongozi tumonye ndu baite kwitha bathikwa na nimela ya kisasa kuna nebinda ya yekuo kubulanya kwingi kwa mimea mingi bandu bamwe kutaimi aingi ni maekete peangi matai saeka hii ni mayeba wa mwani mbemba panda mbemba siyoka wa mwani mboso panda mboso siyoka ko igeta Anglican twina ndawa nzeo mono sia kuimia na ndawa langu nenea ni nenea ndawa ya kuimia kindu kita wa mbemba bemba ye klasi mikimona kindu tokita mubya na mbamwe isusi kwa the grass family twina ndawa nzeo mono thita wa dry touch 250 OD dry touch ino uthima mil manele kwa bombo umwe wa 20 umibuba ibinda thiba mwami no banda mbemba aku iyamea time ya mbemba aku ya thina matu ana thanga tuto nana buibo ububila dry touch kwa kithimo china cha 200 kwa bombo wa 20 na ibinda thila ithukumane sabio time ya ibinda thimo thanga wina kimeu ni weru kumane elambua ya gwa bio kwa na kwena kimeu kwena kimeu na ba mundani mbemba ni ikite nesa na kithi yanu asemba ni kenela mbemba ko kubindu buba thimu thanga muthei lazima thi ya one time kwa thi chao imete na usio wa bena kimeu kimeu ni kite ya kusia thi ya ndao mea uze kwitha na thone ya kuni kwa buthi thi somea